apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapuan nyo nanang, itay pang urayon kayo. Iti ayanda inay sa nakaw. Anya tinarami jay. Nagsaritaan mi ti may papan iti karinderya na a planok asublaton. Ay nawaw, amuyo ayamot agnegosyo nanang. Ipadas ko man mo. No may papan iti menyo, ay katamok mat ati agluto. Asino ti kadwayong agtrabaho no bilang lang. Ti manugang ko kasaritak to ni bakit mo. Di bale, ta home base mo ti trabaho na day chay. Sigurado matulungan na. Wan ano da oras na. At daday ta. Un gayam. Pabulutan nakpay iti 10,000 anya. Ha? Ano-anuin nyo ti 10,000 nanang? Inayon ko iti kwarta kanakaw. Kurang ngamin ti kwartak apagbayad ko kadagiti gamit ni Mari Ines asublate. Dumawat kayo to kin ni bakit ko nanang. Iso tinangidulin iti kwartamay. Oh, adto yan ti kwarta abulbuludan nyo, nanang. Agyaman naklaw na ay Jillian nakaw. Ayun gayam. Tulungan naktuwan. Ay kat syempre mat ananang. Tulungan kayo no kabailaklakit ding aramidan. Kaano kayo amang rugi aya? Inton umay alawa sa nakaw. Agdalusak pa'y inton bigat. Sige. Tulungan kayo kalpasan ti trabahok inton bigat, nanang. Wan man nga raod. Sigurado nga ad-ado ti ammom ngam iti siyak. Anya nga'y dagiti putahe nga iluto yun, nanang. Adda na ilistak idi kalman, ngam nayunam tuman no adda pa'y mainayon mo anak ko. Panagkunak masapul ama nayunan day jay. Adamat amok aluto ngam simple laang aluto, nanang. Okay laeng, tinapatagkat na imas ti lutom. Kompleto matkit diti gamit ni Nana Inis asublatan nyo. San ka di, nanang? Ay wun, kumpleton. Tilaengan mailuto, tigatangan tayaw. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta, nanang. Dagiti laangan putahe ang mailuto, ti panunutan tayo. Ay nawaw, kunaklakit din no awanan ti kakompetensya. Tasaanan nga ituloy ni Ines ti negosyo na. Ituloy ka no ni Nana Maria, uncle. Tawan nga rudin na. At dalat tagaam ka kompetensya. Kas naa talaga ti negosyo, uncle. Saan ama pukaw ti kompetensya ako nada? Di pa'y met nagpanunot iti sa bali ang negosyo dahi di abalaw. Da kayo kit dimit, uncle. Isupay kit di akay nagaw ko iti customer. Depende lang tamot akadagiti customer. No asino ti kayat da paggatangan, uncle. When nga madalat tamit epektola no karinderya ti kabay tayaw. Saan aday ta ti panunutin nyo ita, uncle? Panunutin nyo kit di, no kasano ang mapasaya at yu ti karinderya. Iti kasta, adalat tagumatang kada kayo, nga oray adda ka kompetensya yung. Makita dahi di abalaw kung naktubay. Ituloy mo matgayam ti negosyo ni Ines. Wala, tadamot pagabang ka. Adda ka di parikaw. Awan daduma negosyo ang mapanunot mo aya. Ay nawaw, apay asikat ti agdesisyon para kanyak. Amom akarinderya ti negosyo. Karinderya nga rod mo ti kayat ko. Iti anya aga po aparitan na. Na, Di ka madanagan, tasabali aputahe mo ti ilakume. di ka makawaawat, Mike. Saan man asyak ti umay mo apapaan? Saan asikat ti manglapad iti plano kanya? Nakatangtangsit mo't dahi abalaw. Saan mo't ngamin adakas no kayat na mo't ti agnegosyo, Uncle Tasyo? Iti anya aga po kumaaparitan nyo.
Tawanan no karinderya amin tinegosyo. Malugi tayo amin ay Ay nawaw, depende lat tamat Uncle. mabusurak launay tinay abakay. Agkalma kailangan ka di, Uncle. Bigbigatan anapudot ti ulo yung. Sino may tisan apumudot ti ulo na? Nukas day lang ti kasarsarita. Ituloy yukit di ti agluto, Uncle. Makapaawan ganas may. Di mat imbaga kada kayo nga ipamaysayo ti atensyon nyo iti negosyo nyo. Saysaya atin nyo ti serbisyo yo. Iti kasta, da kayo latta ti paggatangan dagiti customer. Adan tulat taal daw day abalaw kunaktumay. Ay na, pasensya kayo, nanang. Naladawak nga imay takalkalpas laang ti trabaho. Okay lang nakong, nasapapay mo. Ay katrugyan tay nga rodan ati agluto, nanang. Anya aputahe ti ununaan ta. Ay katda kayo man, no anya tinunan tayo, nanang. Una yun da baak. Ha? Nay, anyat ko na yun, nanang. Tiyakin ko iti karinderya akaabay tayo Ni Tata Tasyo? Apay aya ni Tata Tasyo, nanang. Ay, madlaw ngagsipsipot day taabaa. Banbantayan namanun ti garaw da tao. Inton kwan, nagadumanon nga ibagbagana. Ne, kasla saan mat, nanang? Anya saan? Katno dito'y tikit-kitaan na itay. Ay nawaw, saan yun apagparikutan day di alakay, nanang? Maistres kayo laang. Ipamaysayo kit di ti atensyon nyo iti panagluto yo. Iti kasta, naimimas ngem ti luto da di tabangir. Ay talaga naimimas tilutok ngem tiluto day taabaak tasyo. Kumusta ti karinderyam, nanang? Uray kaskasanaw, at dalatamo dagiti mayat agumatang. Nasayat mo't nga rod ano kasta, tapno saan kay amalugay. Naimbaglaangan tada ni bakit mo akatulungak. No agigidan ngamin ti customer, mati ikaw Naka-work from home matkit din bakit ko? Mabalinda kayo tulungan kalpasan ti trabaho na. Ikatulaangan ti manugang ko iti gunggunana. Iti kasta, at damot sukat ti bannog na atumultulong kanya. Mamati kayo mag, ngawatin na titidyaw, nanang. Ay kat ipilit ko Dakkel nga ti maitultulong ni bakit mo kanya. Ayun gayam, saan kayon nga agluto iti pangrabyan tayo? Inyawid ko tinabati asida, may papudot tulaangan. Mala, irwaryo nga roden tamangan tayo, nanang. Mabisbisinak mutan. Amukang, no apay nga adu ti tao di tabangir a karinderya kanakan. Kasano anaamuan nyo, Uncle? Gaputa hida dita akay kayat tagiti tao. Ay nawaw, agsipot-sipot kay man ngaminan, Uncle. Kasapulan agluto akmat itikas di aputahe. Para makita Anya, kumpetensya inyo ida, Uncle? Apay hindi na saan. Isudatin mo na anang kompetensya kanya. Saan mat amabalin nga agpaabakak Ang mga numaamuan da at tinulad yu ti putahe da, Uncle. Di oray mamuanda. Anya kumaita. Ang mga nuapan tumanin ti pagturungan na, Uncle. Arabidak day taoy, para iti karinderya kanakan. Nang rugi idiin tuloy day ja Maria ti karinderya ti gayem na. Kat bimabamo ti sales tayo. Saan mo tamabalin aday jay langan Maria ti adda customer na. Anya ti kayat asawon da kita, Anya kumabay. Lako mimat Ha? Agtutulad abaak. Agtutulad ba't kay bagbagan? Wan ata tinulad mo mat ti putahe. Di ka madanagan. Kasabali lang tamot ti timpla ti lakok. Iso nga rod asabali a putahe ti ilutluto may. Tapno saan tayo kumangag papada. Ngam apay akas tamutan. Tuladin nyo mat ti putahe me. Tinulad yung mat nga raw tinegosyo may. Ay nawaw, sigud mo't akarinderya ti sinublat ko. Weng, ngaman manutila ko dayday. Kan ure adda da inis dita. Kat adda latamot sales ko. Bimabalaang idadakan. Sikan samot tinangyag iti malas iti biyag ko. Malas mo't ngay bagbagam dita. Di mo ammo, titang-tang abam. Puno mat. Talaga lang ngamin, anaim-imas ti luto may. Isong adaw ti customer may. Nang rugay dadaka. Awaday.
Bimmabamit ti sales ko, tas ikamot ti paggatangan dagiti sukik ko ma. Ha! Isu dati ag bulboluntaryo ag umatgatang iti karinderya. Isu adinak pagpapasulan, baak anatangsit. Pwe! Anya dyan nadamag ko, Nanang. Nagrinikyer kayo kanumot kinitatatasyaw. Agpaiso ka de? Wen tanakatang tangsit da ye abaak. Anya? Agtutulad pa'y itilakaw. Ha! Kagurgurak launay mantikas jay nga ugali na. Mabalin mo't apagtulagan nyo. No anya aputahi ti ila ko ti tunggal may sa kada kayaw. Tapno saan nga agpada ti ila ko yaw. Kantap no maliklikan ti riray. Ay naanak ko inaramid kunday ta. Sabali aputahi ti inlutog. Ngam amaw no anya tinaramid da ya atasya. Anya tinaramid na. Tinulad na latamay. Gaputa mo na a bestseller ti may sa aputahi. Nagluto ki demutan iti kasjay. No kas tagayam, baybayan nyo latan, Nanang. Ay sana mabaling. Siyak lang arudan ti maperperwisyo. Siyak pa iti agadyas. Ha? Saan amabalin ati kasta anak ko? Ni Tata Tasyo nga'y, Nagawi din mare. Adda ka no nalipatan na. Ni Nana Maria, adda di tapwesto yo. inton madamdamapay dayjay mare. Madamag kumanlaang mare. Anya tinagapaan dagi di adwa iti kalman? Kasano kat agtutulad met ngamin ni Uncle Tasyo. No anya ti bestseller di takarinderya yo. Ay kat nagluto met. Ay nawaw, isumat gayam akas taunay ti ungat ni Nanang idinagawid. Ay kasla aso kan pusa nga rod dagi jay abaak kan balo. Tila adda pagapapaan da. Naku nampay mare. Imbes nga ipamaysada ti atensyon da iti karinderyada. Saan taday tameten makikumpetensya iti tunggal may sa ter-aramidan da. Uwan nga rod amare. Lakay kan bakit dan, ngam kastamat latta ti ugali da. Pagpupudutan da ti tunggal may samare. Wen nga rod kurang laengan ket agkinabil da di tasangwanan. Sa anak ama ka umay ita, Uncle Tasyo. Da kayo pa'y laang ti makamu iti karinderyayo, taad da ilakad ko. Okay lang, Mildred ka na kan. Kitaan nyo Ang mga nuinton madamdama kat makiapa kayo manan kin ni Nana Maria ijay. Ay nawaw, apay ko maamakiapa ken labs ko ngay. Anyat ko layo, Uncle? Lawan kon. Ulit man timbagam itay, Uncle. Adda nangag ko amay labs kat. Ha? Hoy, awan imbag mga kakas na. Pagan ano kumamit na dya balo ngay. No bilang man taadda nagkinaawatan nyo kin ni Nana Maria, di kay madanagan, ta saan mi akontraan day ta, Uncle. Niya. Baak kayo, balumat ni Nana Maria. Awan tilapad no bilang laeng, Uncle. Nay, anyat ar-aramidam dito'y pwesto may tasyaw. Awan mo't kide. Kaya't kala makita. Ay nawaw, umay ti anak ko inton madamdama. Ang mga numakita na ka, kat maamuan na nga addan nagkinaawatan ta. Di bali at abalo ka may teng. Unangam saan kumapay nga ita. Apay, san ka kadipay anak kasagana? Ang mga nupanunutan da. No para kanya, awan ti rason, tapno ilimeng ta ti relasyon ta. Sigurado nga da maibagata gichay. Sakit kan ayon nga agap apata ide. Ay nawaw, ni Ruben ti sumungan. Ay, agsublikan di tapos tuyo. At tuwin timpagatang yung arikado, Nanang. Agyaman naklauna yanak ka. Nakita ka naggapo ni Tata Tasyo dito'y itay. Ay, kwa anak ka. Awan day chay. Nakitak mo't laeng amayat ti isem yo iti tunggal maysa. Kabayatan ti panagsarsarita yaw. Ay sana. At dansamot na nagkinaawatan nyo adwa, Nanang. Tila ibagbagamot di ta, Ruben. Mala, mutuyon da kita, Ricardo. Tarugya kung tagluto. Tanay, anyat orasan. Di kay madanagan. Tanwad daman relasyon nyo adwa. Saan mi alapdan day ta, Nanang? Agawid kakit din.
At dapay trabahom ita. Saan aya? Jillian, bakit? Awan madmadlaw mo kin ni nanang. Kas kumaitian niya, lakay. Agap apada ka di pa'y kin tatatasyo? Aywan, kasla nabayag mutten asaan daan nagap-apa, lakay. Kunak tumay. Apay met, ana sa ludsud mo day talakay. Wen tay intulod ko ti Ricardo iti ay ni nanang. Nakita ka naggapo ni tatatasyo iti ayan na. No kasta, nagsarita da adwa. Wen bakit? Ang dalakit din nagkinaawatan dagi jay adwa. Ay nawaw, isuma lagayam a blooming ni nanang In love mo't gayam manan. Kansakbay arumwar. Agsarmeng kin agsagaysay pa. Saan akasla iti? Arumwar latan nga uray saan ang nagsarmeng. Saan laang aday talakay? Gimatang paykit di iti bangbanglo na idi nagpasyudad kami. Agrubot tayo ng kal. Mabit man lang, tagpumada ka anakan. Agpumada. Wala. Tapno presentable akmat kadagiti customers ko Presentable kadagiti customer? Wano presentable iti imatang ni Nana Maria Angkal. Ay nawaw, si kakit di mat. Ay na Angkal, uray di mo aklunan. Amuklatan nga adda nagkinaawatan nyo kin ni Nana Maria. Madlaw mo't Angkal. Ibagak man lagin tipod naw. Adda nagkinaawatan may. Ngam di mo istoryain iti sa bali Kunak tumat. Ala, agawaan nyo ti agpumada ta agrubot tayon, Angkal. Anyat orasan. No kasta, adda nga agpayso nagkinaawatan dagiti duha, maray. Wen mare, ni Uncle Tasyo mismo tinangibaga kanya. Ay katustumat kit di tapno sandan nga agap-apa, maray. Wen nga rod, kasla aso kan pusa da idi ka. Buwan nga ron. Agkakumpitensya da ngamin, iti panagkita da iti tunggal maysa. Ngam okay laeng kadi kada kayo? No adda nagkinaawatan da, mare? No da kami ka ni Ruben, okay laang mat, maray. Okay laeng magayam. No apeng ilimlimod da magtirelasyon da. Ay kat mabain dala siguro, maray. Nang runa kat adamutan edad da. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpil yun na nga edad. Ay wan, maray. Agpayso day ta. Anyat ko na yun, nanang. Agnaed kayo iti ay ni tatatasyo. Wana nakaw. Agdin na kami. Sigurado kayo, akayat yu agnaed ijay. Wana nakaw. Dakal mo't jay balay na apag naedan me. Sa bagay mo't kiti Di kay madanagan. Tagpasyarak latta dito'y ayan nyo. Saan kayo mo't kiti alapdaan, nanang? Tikada kami lang, kat awan kumatirumswa aparikot. Saan tayo akontrolado dayta? Ngam aramidan mi ti kabailan me. Tapno awan to ti agbalin aparikaw tanak ka. Kasano ti karinderyayo nga? Agabrod mo ni Mildred akaanakan ni Tasyo. Masapol nga i-give up mi ti ababanga. Ta ipamay sami ti atensyon mi iti may sa apwestulaang anak ko. Okay nga rod, tumulong kami, nanang. Agyaman unay anak ko. Agpakada ako ng Uncle Tasyo, Auntie Maria. Agan-anad kay jay, Mildred ka nakan. Wen Uncle, kitaan nyo di kay agap-apakin ni Auntie Maria. Wen nakong. Idi lang day dyan niya. Saanin ita? Very good nga rod no kasta. Mala, agpakada akon ta agpamanila ak ita. Di mo liwayan ti umawag ka nakan. Wen Uncle, sige, inakon. Sa akong taglutaw, sikat agsagad bakit? Sigurado ka, akabailam nga iluto amin da kita? Ay nawaw, sapay ti ko nam, kabailak Okay, makaamu ka nga rodin dita. Ha? Ti manugang mo mat ti sumungad. Ay wan, anya nga tati masapul na. Sikabat ten ti magisarita kinkwana, tadapay aramidag. Sige nga raw. Naimbag abigat yo, nanang, tatatasyo. Kastabat kin ka na kong.
Anya ti masapul mo anak ko. Adda adobo, nanang. Agurderak kuma. Agluto pa'y anitatam. Mangi-reserve kay tuman, nanang. Umay ko alaan inton madamdama. Awan ngamin oras kong agluto. Dua nga order ti alaak, nanang. Sige, agteksakto ka no nakaluton ni tatam Tasyo, anak ko. Okay, nanang. Nagmayat man akit kitaan no kastang agtintinulong kayo adwa, nanang. Ah. Awanan ti agpinpinukaw dita sangwanan. Ay, nawaw! No negosyante ka, normal laang ti adda ka kompetensya na. Ngumuray no kasta, agbalin kalata kumaan na respeto kan nasaya at itipadam ang negosyante. Iti kasta, ad-ado pa'y a customer ti umayken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya timbaga ni Manang Elisa kada kayo, nanang. Nangag kung agsarsarita kayo itay nariinga. Agawid kanumutan dito'y Pilipinas. Ay no, kaano ti panagawid na, nanang? Inton umay alawas ti flight na. Na, aping itala nga ibagana. At dapay matkit di oras Makapagdalos tayo pa'y dito'y balay na. Anya ti plano na, agbakasyon laang, no? Awan pa'y nadakamat na. Basta tinaibaga na laang kat agawid ka no. Ibagam man kidikin ni baka mo, tagdalos tayo iti aglawlaw. Nakaturog pa lang ti manugang yun, nanang. Ay nawaw, anyat orasan. Tumulong tulatan nga agdalos no makariing. Napuyat ngamin ang nagbuy-buya iti TV ko eh. Dahito ti pasarabo yo, nanang. Ay nawaw, anya day tao Elisa anak ko. Nagadumutan. Bag, chocolate, kanda duma pa nanang. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Magustuak daytoy abag. Ay, imported dayta, nanang. Adamot lang ang imported abag ka. Ay, sigurado nga umapal dagiti ko kumarek no makita da daytaw. Nanang, di yung man pagpaspasikat dayta na. Apay ki dinasaan, kaginatang mumat daytoy para kanya kanakaw. When ang madi no ipaspasikat yung nanang. Bihambal lata, nanang. Ala, wanan no kasta ti kayat mo. Daytoy mo ti pasarabo da arman kan ipagmika. Daytoy mo ti para kadagiti kaanaka. Ta kayong timangtid kadakwada no makaring da nanang. Aginanaak man pay. Chocolate para ken ka, friend. Ay na wow, agyaman aklaunay, friend. Mairano dakmat to ni ti pagbamban no gam. Tunggal agbakasyon ka kat adda ka nain pasarabok. Siyempre, gayam ka, ken sikat itimulong kanyak, iso anak ka, bruda. Kahano nga agsubli ka iti abroad nga eh. Manungal daw ti bakasyon mo. Ay, sana kung agsubli ijay, friend. Ha? Ti kaya mo sa wen? Ag for good ka man dito Pilipinas. Wen, friend. Adamutin balay ko, kan ada urnong ko apang rugyak ditoy.
Dakkel nga agpayso ti sweldo iti balasiw taaw. Nga narigat mo ti agtrabaho ijay. Sakit istrikto ti boss ko ijay. Sa bagay, awan pa'y mo't pamilya. Ay, gasat kun sa ti agbaak, friend. Sika talaga. Nadakwartam, di agnegosyo ka kiti, friend. Nutulungan nak ti ipadas kumay. Kasi iti sigod nga aramidan ta, ah. Nagyaman naklaunay, friend. Awanan makunakken ka. Talaga ama pang namnamaan ka, sipod pa'y idi. Anya ti plano ni Manang Elisa, Arman Lakay? Anya, plano di kaya't maasawan bakit? Kaano nga ang subli ijay abroad? Day talang, tisaan ko sigurado. Ay nawaw, kabsat mo day jay, ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Talaga asan kung amo, no anya ti plano na. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Saludsudom tuman ni Nanang, amangan ket di mat no ag for good dito Pilipinas, ket saan na lang nga imbagbaga kadata. Ket, anya kumaitan og for good dito Pilipinas, bakit? No ag for good, di ag nauden dito'y balay na. Amangan no papanawan na tayon. Saan mo't lang ang mabalin ah? Abay ko maapapanawan na tayo, ket addamot na itulong tayo. Kan may sabay, dakkel ti balay ni Manang Elisa. Nadakamat ka din ni Manang Elisa no kaano nga agsubli di abroad, Nanang? Tinaibaga na kanya, ket saan kanumutan nga agsubli jay. Ay naw, abay ka no? Ag for good kanumutan. Di agna dito'y balay na, Nanang. Kapilitan awan mo't daduma papanan na. Amangan mo saan tayon to akomportable, Nanang. Awan maaramid tayo no kayat ni Manang mo ti ag for good. Saan mo't amabalen nga ibaon tayo ijay abroad? No awan ti plano na nga agsubli ijay. Sigurado nga adu ti agbaliw, no dito'y ti pagnaudan na, Nanang. Arman, pagtrab-trabahuam maya. Ha? Pagtrab-trabahuam, kunak. Makabulan kun dito'y balay nga diyak pa'y nakita, nagtrabaho kayo, kan bakit mo? Ah, ko, Manang. Awan pa'y nga rod. Anya? Pangalalaan nyo nga, itigas gastusin nyo. Ti allowance nga itid mo kin Nanang. Ni, sana may parbang tikas ta, Masapol nga agtrabaho kayo latta. Awan mo't nga rod mabalin na pagtrabahuan, Manang. Ay kat agbiro kayo, San mo ta mabalin nga agtamtambay kayo lang dito'y balay? Kasano may paayo dagiti masapsapol ti anak yo, no kasta lang ti araramiden niyo. Agbiro kami to iti pagtrabahuan mi, Manang. Rumbang lang sino tinamnamaan nyo, mang palamot kada kayo ngay? Siyak manan? Uminom ta pa iti Jones, friend. Ay, agyaman naklaunay, friend. Nakasaritak gaya mong tekin ko iti pwesto nga abangam kuma. Anit baga na ngay? No kayat mo ka no, kat mabaling nga abangam ti dwa pwesto ijay. Ay, wan kumatap no nalawlawa. Itad ko ti contact number na, tas ikamat din ti makisaritakan ko nga na. Ay, wan man, friend. Ay, agyaman naklaunay. Ay no, nanano ka yan? Ha? Apay ka di. Itay pa'y amakadlawak. Kasla problemado kalaunay mo. Masiksikuran nga rod iti makitkitak, friend. Anya day ta makitkitam aya. San ba't nga min nga trabaho dagiti kabalay ko? Ha? Kat no sigod mo takastada. Di na panunuto na balay ko ti pagnanaudanda. Kasarita mi da friend. Ibaga nga nagtrabaho da mo. Sana mabalin at doon kan donyada iti balay mo. Naimbaglaang ta nakariing ka na nakaw. Apay ka din, Nanang. Mabalinti dumawat iti kwarta, anakaw. Apay, anan mo nyo ti kwarta? Pagbayad ko iti kuryente, danom ken wifi. Agraman day ta abanag? Siya pa'y gayam ti urayan nyo amang bayad? Awan mo nga ro trabaho ti kapsat mo. Kasta lang nga rodan, Nanang. Ay, kwa anak ko, pasensyakan si kalaang mo ti amok amaasit ga. Tumulong kayo kumamot iti gastos dito'y balay, San mo't mabalin na tong palbiag kat siyak timang palamot iti intero a pamilya tayo. Ay, ano sam ka di anak ko? Singkulak pa'y laang, awan pa'y asawak, ngamiti kasto yung mapaspasamak. Panagrik na kat may sa dosenan ti anak ko.
Narabyan ka mat, manang. Ay nawaw, kasla saan ka na irwam mo't? Narabya na ka, taado, ti trabaho. Anya tinsangput mo amasida, manang. Agraman sida, saan kayo ang nagluto? Yura yu pa ilang kanya? Awan mo't nga rod mailuto, manang. Ay, makapaasar ti kasta. Siyakla ka na yun at gastos. Anya nga rod ti maaramidan, mikat si ka nga rod ti adda kwartana. Ay na, pangaasiyo. Nabambannog lang nga rodon ti bagik. Mabannog pa'y manan ti panunot ko. Ano nga min ayan, wag trabaho kayo mutkin ni bakit mo. Ipaaw-awir yu pa ilaang kananang dagiti ubeng. Nagadungayin sawang mo. Adda wan na awan laang mo ti sungbat ti sa lutsod ko. Kasapulak ti assistant, ipagmika. Anyat kayat mo asawan manang Elisa? No kayat mo, ke si kakumati tang danak. Ay, pasensya kan, ngam sa anak mo't ama katrabaho. Ay nawaw, apay asan? Amumot nga adda anak ko nga uawirak. Mabalin mo't nga ipaaw-awir mo pa ilaang idakin nanang. Ay, saan amabalin ah? Oh, anya nga ruti plano yu iti kabsat ko? Asino tinamnamaan nyo, ang palamot kada kayo? Siya? Ni, awan mo't imbagami akas na. Awan yung bagayo, ngam isumot ti mapaspasamak. Makauma, tasyak laang mo ti agtrab-trabaho para iti daytoy a pamilya. Agong unget ni manang mo. Apay ka no? Sa anak lang ay manugot iti kayat na agtrabaho aken kwa na. Nagadun nga ibagbaga na. Pagtrabahuam ka no, aya. Aramiden na kanu nga assistant na. Naguwan kalat ta kuman, Na, saan amabalin lakay? Tapno at damot pagtrabahuam, Hay, saan man asyak ti ibabaon mo agtrabaho si ka Arman? Sika ti lalaki, iso arumbeng laeng asika tagtrabaho. Ni mga nang Elisa mo't ngamin. Kaslay birbirok na ti pag-aapahan tayo. Ngarud na. Idi nagawid, awanin. Saan akong akomportable iti dayto abalay. May mayat pa'y tibiyag tayo idi adda pa'y ni manang mo ijay balasiw taaw. Ne, api akas taman ng titsuraang, Frenny. Lumuslos siyang kamatan. Kasano mo ngamin, agkonsumisyonen da tao iti kastoy a mapaspasama. Dagiti manin kabalay mo, ti makagapo? Wan, prene, di da mo ngamin makarik na. Single lang pailaang, ngam iti pa nagriknak kat may sa dusenan ti anak ko. Ibagam, tatulungan da kay ti gastos. Di da mo ngarong kaya ti agtrabaho. Day talaang mo tagsiksik ka, will ti aramidin day di balay. Kat, kasano nga rutin day tangay? Diyak amo, friend. Adan sa pagtalawag ka di na oras. Libre lang arutan, ti panagnanaid day ti balay mo. Konsumisyon pa'y ti ipaidaken ka. Anya ti kasta? Panag ko ng friend, gusto laang ka din, no papanawag laang ang ida. Ayun, tap nagsalukag damot, friend. Naglalaingan dangay, no si kaamin taggastos. Uray kabsat mo, no sadot mat. Ay na! Mauma ka talaga! Panagkunakit na saysaya at no agsubli kayo iti family house tayo nanang. Anyat ko na, Elisa. Iti family house tayo pailaang ti pagnaidan nyo nanang. Iti anya aga pumag katdaanan day di abalay. Masiksikura na ko nanang. Siyak mo't amin ang gastos dito'y balay. Wen tasi ka nga rod ti adda kwarta na. Day tati jak kayat kat. Tao akmat ang mabambannog nanang. Awan pa'y anak kong gamne. Inaldaw mata nga agkon-konsumisyon na tao. Itan niya aga po apapanawan na kami. Kadakkel mo't tinaitulong mikin katap no may patakder dahito apalay. Wan, dakal nga agpaiso tinaitulong yo. Ang manumot atawan asyak tinang pakpakan kada kayo. Quits day jaya na. Ay saan? Di na kami mapapanaw iti dahito abalay. Anya? Apay ngay, awan mo tun signal ti wifi, Arman lakay. Huwag nga rod, sa anak mo na makabuya. Mapan mo man kit di kitaan, amangan no adda na ko ti ijay. Ay nawaw, anyat amok ti tangay. Mapan mo la kitaan kunak, no internet connection ko na namatun. Itaman lang ang napasamak ti gastoy. Wan nga rod, napigsamot asigod ti signal day ta wifi kat. Amangan mo't no sana nagbayad ni Manang Elisa.
Iti anya aga po adi na binayadan. Kasaritak tuman tayo dyan tao. Ti kaya't nangamin kat pumanaw tayo iti tayo abalay. Sigurado nga aramidon na dahi ta. Tapno mapapanaw da tao. Ha? Una yun ni manang mo. Managing bubukod. Awanan signal ti wifi tayo, manang. Talaga nga awanin. Ay nawaw. Apay nga awanan, saan mo abinayadan? Da kayo mo ti makaamong agbayad ah? Anya? Nagsasaw ka? Kasala di ka gusto sara. Alangan mo't asyak amin. Libre lang nga rodon ti panagnaudyo dito balay ko. Anya? Nauma akon, Arman. Nabayagan nga agan anusak. Anong aging kaita? Awan mo't makita kapag baliwan nyo. Agpapada kayo asadot. Ultimo maisaang dito'y balay, siyak pa iti urayan nyo agumatang. Ay nawaw, nagdiretso lahat tamat ni manang mo iti silad na. Huwag nga rod. Saan nga tao mabisinday dyan? Amangan mo't nunanganan itirwa. Managing buboko da kabsat. Awan pa'y bibiyang namat nunanganan ti kabalay na wano saan. Bimak ng lang, timang sitmutan. Ngarod di na pa'y amumot ti mangiranod. Huwag nga rod. Manula ang matilitsyon manok ngay. Baryala ang ginkwa na day jay. Ngam di na pa'y maaramid ti gumatang man. Managing bubukod ka mo, Elisa. Bigbigat nanang. Awan ka asim iti kabalay mo. Di ka masyan kadag iti kakaanakam. Abay ka niya nanang. Nagadulakit din ibagbagayo. Anyat kayat asawan ti inaramid mo idirabi Dayjay ka day. Nabambanugag iti trabaho. Iso ang nagdiretso ak ang naturo. Ada parikot nanang. Dikit di ko nam. Nang restaurant ka, tadi mo kayat amairanod kami iti nagbanugam. Mano atawan mo na nairanod kayo nanang. Tijak pa'y kaya't kada kayo. Konsintsin nyo mo ti kinasadot ti kabsat ko kan ti asawa na. Nukas ka mo lang. Pumanaw kami langan dito. Nanang, mano atawan mo't anagan anusak. Mano atawan asyak tinang palpalamot kada kayo. Saan kay kumamot nga agbalin one-sided, Awan makan, awan masida, awan wifi, awan matami nun. Aganos tayo bakit? Manyay nga rod, kat pinapanaw da tayo mat. Agtrabaho kan Arman, kaasyam dagiti putot mo. Siyak lang? Ay nawaw, asino nga iti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ta adunga. Ang damot ni nanang, isupay lang ati mga awir kadagiti anak ta. Kasaritam nga rod Wen, kasaritak to tagtrabaho ta adwa. Una, day talagayam. Kabailak magkat agtrabaho no tutuusan. Pimanaw kayo matgaya man iti balay ni Elisa, Nana Seni. Wen, idi pa'y napanalawas. Imot ngamin day di agayim mo. Ay nawa, ni Elisa pa iti dakas ita. Pudno mag. Apay, ikalintagam tikas di nga aramid tigayim mo. Ay nanana, nakita mo kasanuda kayong isakit ti anak yu agayim ko. Nasayaat nga raw apapanawan na kami. Maiparbang nga imutan na kami. Pinapanaw da kayo, gaputa diyo ang mo ti tumulong nana. Ura sino mat Talagang agkonsumisyon. No day talagang agsiksik kawil, agil-ilad, kan agbuybuya ti obraan ti kabalay na. Anya? Pagtrabahuan nyo darman, kan ti manugang nyo, nana. Madimot no tila ang may nga anak yu, tinamnamaan nyo amang biyag iti entero a pamilyayo. Masapul nga titinulong kayo. Iti kastakit saan mat akaasi ti gayem ko, nana. Da kayo pelang ti makam mo kadagiti apuyo, nana. Agtrabaho ka kaday, Arman. Wen, adda pa kitang danan migan bakit ko. Mala, agrubat kayo nga rudan, tapno saan kayo amaladaw. Mangiprito kay latan iti itlog dita. Wen, siya akong timakam mo. Agtrabaho kay kiday tanay, danda ni maibusin ti bagas. Awan manun ti maigatang. Agrubatan, Arman. Anyat orasan. Nanang, agrubot kami. Mala, agan-anad kayaw. Si kamo gayam dayta Arman. Apay ka di, manang. Nagkapwam mo? Napan ko inala titang danmi kan Tata Elmer. Gusto no makitangdan kayo. Una, tawan mo ton maigatang iti bagas. Naimbag mo't tanapanunot yu ti kasta.
Masapol nga aggagat tayo, tapno adda lamutin tayo. Wen, manang. Sumrek ka pa'y, tada itid ko ken ka. Anya day ta, manang. Groceries, sabon, ken kapkape. Ne, saanan, manang? Nakababayin mo't ken ka. Tapno saan nga isupay agatangan nyo Nakababain, manang. Sumrek ka kiti. Ado ti kapik ditoy. Agyaman ak, manang. Ay na, agyaman akmet na nakapagpanunot ka ading ko. Kat makit-kita kon, agtrab-trabaho kayon, iti asawam. Kamaudyanan na, nakaamiris kayo mutlaangan, ading ko. Ay, nawaw! Ti tao amang namnama iti tulong ti sabali, awan progreso iti biyag na. Laglagi tayo atunggal tao, kat ada responsibilidad na nga agsapol iti bukod na apagbiyagan. Iti kasta, mapasaya at na ti biyag na, agraman ti pamilya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ayan nga iti bunga ti papaya nga inalambakit. Awa mo makita ka po nga ti papaya ta ijay lakay. Ay nawaw. Kasano nga awan, kat adamot nakitak idi may nga aldaw alimmabasak ijay. Siguradaw nga addaman na ngalan lakay. Tinakaw da laki day. Anya? Dalusay ken Edgar nga gasawa ti atapag. Anya matandag ijay nga agasawa? No agsasauda nga men, kasla isuda tinangimula iti dayjay a papaya. Agar aramid na kita at tao. Kaano oray ti dagaan nakaimulaan ti papaya ag-agawid damay. Talaga nga aga-agaw na kita nga agasawa. Anya ngayon ti sagpaw ta itinitive amanok. Mapanak iti ayan ni Janice. Dumawat aklaang inkin ko ana. Adda papaya amula da iti arubayan da kay. Naimbag amalemaw, Janice, nakaw. Kastamot kada kayo na napipita. Anyat masapul yo. Ay, dumawatak man iti bunga ti papaya, nakaw. Isag paumiman ken ni tatam iti native amanok asidaan may. Ay nawaw, adamat mo layo ang papaya nana. Naggapo ak ijay itay, kaawam mo tin makitak a bunga na. Anya? Sigurado a pinaginteresan dagiti na agom a kalugaran tayaw. Ipilit da mo nga main adagada ka na dyan nakaimulaan ti papaya. Kasano ang nagbalin adagada day jay kat adda kada kayo ti titulo nana. Ay, amok man pa'y kadagijay nga agasawa na kaon. Agumanda ti saan da ako kwa? Anyan ti kasta. Mala, mga lakailangan iti bunga ti papaya mi no kasapulan nyo nana. Ay, agyaman ak unay na kaon. Ay, may salaang ti dawatag. Iti kastakot at damaluaw. Agsarita taman, Edgar. May papanitan niya, nana. May papani ti bunga ti papaya may nga inibusyo ken bakit mau. Pangaasiyo ata diyo mo ibusan. Iti kasta ka adamo maramanan may. Papaya ya. Ti papaya ana imula iti talon may nga asidagyaw. Kat nakukuhami dahi dya atalon, nana. Agar aramid ka mag. Adda kada kami ti titulo dayjay adaga.
Titulo laang tinigman niyo. Nga madamot karbangan mi iti day jada ka. Anya, Apay, anyat ilablaban niyo aya. kaya't yun sa man na ti maipabarangay. San ko akabuteng ni kapitanan niya? Di uray pa barangay da kami. Laglagi po niyo. At di yumutla ang maitugot day taadaga numatay kayo. Na. Diyak magustuhan ti kasta arum-rum war itingiwat mo ah. Ibagbagak lang tipod na. Dandani kay lang harutan. Kastapay lang matiug ugalyan niyo. Anya ti planom lakay? Kano arugyan nyo ti mga ramid iti greenhouse ta? Inton Martis pa siguro. Ay nawaw! Apay ka itong martes pa lang. Rugyan nyo kitin, tapno adamalpasyo. Kompleto ti materyales. Kompleto. Nga madupay ti pakakumikuman ni Paridino. Awan sa bali atang danam aya? Awan nga raw. Iso kumatitangdanan ta. Ta at least, kabisado na dagiti rumbang ang maramid. Sa bagay mo kit di ah. Nariga mo no palpak ti maarami da greenhouse. Wala. Da tao mo't lang tagparikot no ka. Una, amangan kitin no magastusan tamay. Day tamot nga ruti pampanunutag. Iso amay mayatan tag sigurado. Iti kasta, awan to ti rumso apariko. Bakal. Anya day ta ipapata diriyaw iti talon may Edgar. Greenhouse sa mo day ta. Anya ang talon nyo mat nga ibagbagayo. Talaga ka day at agikwain yun day ta. Kaadda ka da kami matititulaw. Awan bibiyang mi iti day titulo. Uray anya akurte ti papanantayo. Awan karbangan yaw iti day ta adaga. Nalawa mo't ti dagayo. Apay at agikwan nyo amin. No kayat yo amulaan, mabalin mo't makisarita kayo itinasaya at kada kamay. Saan kat akasta nga ar-aramidin yun ti kay kayat yaw? Ay basta. Di yun man dadaulan ti plano may. Kaya po, nagrigat kayo mo't nakasarsarita. Apay, ada nga ron igamyaw at titulo iti daga at tagtagikwain yaw. Ado ba tinaskan nga ramidag? Pangasiyo tadi kay manaktak. Diyay ko na nga rod. Dandani kayon. Iso adiyo iimot na diyada ka. Di takay man langin. Dagulit kayo. Ay, di na panawan na! Agsubli ka dito, Edgar! Saan ta pa'y analpas ang nagsarita? Edgar! Nagalas ka tikas jayan nga ugali ti tao. Ha? Aga-agaw iti daga. Masuro na. Nukas na, nakita yu ti aramiden da a greenhouse iti talo nyo na napipita. Greenhouse na lusay kun Edgar dayjay. Ay nawaw, aping agpaarami da iti greenhouse iti saan damot adaga. Hey, natangsit da nga raw. Aga-agaw da. Aging gagayam ita, kat kayat da nga agawan day ta adaga kada kayo, nana. Uwit nga raw. Awan mo't ig-gamanda at itulaw agam ay nakaturturod da. Di da agbain iti kastang aramiden da. Ay, supay man na napaka-stressan. Idarum yukit di ida, nana. Uray mamin anaw ang maidarom da kita. Awan denggenda. Di da mabuteng numadusa da iti kastang aramiden da. Awan kanaw ti kabuteng da gijay. Ay sus, saan amay may sa ti aldaw, nana? Puuten nyo to'y ko na. Addan tulat ta aldaw nga agpullo da kita. Gapo iti kastangar aramiden da. Naoma ako na makiap-apa kadagita nga gasawa lakay. Anya nga tano itid talaangan da dya atalon kadakwada bakit? Tapno awan maibagbagada. Kan barang agtalnada. Kasano nga itin mo, kaadakin ka mo tititulaw. Ipalubos ta nga aramiden da no anya ti kayat da. Basta saan da kumamot tin agulwan da tao. Kanda dya laang kumatitagi ko anda. Saan dan anayunan pa'y. Ang amangan no panunutin daan ang abakdan lakay. Kaasi damot laang. Ngamin, awan mulaan da. Na itilak sa itidakas nga insawsawang da. Kasyang pailaang dagijay at tao lakay. Narigat mo't laang no inaldaw ang makiap-apat a bakit. Itid talatan ti dagang aguman da. Di bale, tanalawa pa'y mo't tinabati. Basta saan da pakibyangan dagidayon. Ay, sa bagay ah. Kasaritak to ni Kapitan. Uy,
Tapno adda witness iti mapagsasaritaan tayo. Ibagamlaeng tadi da mo bukudan ti papaya ijay. Ipalubos mi nga agparamid kayo iti greenhouse iti dayja apaset ti dagami. Nalpasan ti greenhouse mi, tata. Wen, amok, ngam pangaasiyo ta dayja atalon laeng. Di yun nayunan pa'y. Kawang mat, dayjay atalon lang mat, talaga, tata. Di mi kaya ti apa. Sapay lakuma, tamakuntinto kayo mat ijayan. Okay. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ay nangaw, apay, nasken ka di pala ang maamuan ni Kapitan. Wen tapno adda witness. Kan tapno mangeg na mutlaeng ti pagsasaritaan tayo. For future reference laeng. Ay na, isupay kit di apakataktakan man ang dayta, tata. No kayat yo nga ited mi kada kayo dayja adaga. Agsasango tayo nga rod iti barangay hall. Ala, umay kaminto kinilakay ko, Tata Fernan. Anya di nadamag ko? Intadyo kanumatin ti may sa atalo nyo kadalusi na napipita. Way, tabareng agsarteng dad. Naggasatan dagijay nga agasawa. Bareng ano makaamiris da mutay. Wen ko mga rod nana. Dakes nga minon ti rumwar tingiwat da kay. Ay, talaga nga awan konsensyada nana. Aga-agaw dagita nga agasawa. Agawan dati saan damat ako kwa. Ay, sana balilatad na kaw. At dati jaw sa makakitkita iti aramidon ti tunggal maysa kada tayo. Anya kanungay ti imula da iti greenhouse da nana. Day tatidyak na sa rudsaw. Nawayada mo kiday mangimula iti kayat da nga imula. Basta sardengan da kami kumamutay ken ni Tatam a Fernan. Dayta ti imula yo iti greenhouse yo. Why? Apay? Ada ka di parikot? Awan mo't kid day. Nasaludsod ko lang. Sabong mo't da kita. Ay nawaw! Makikita yun lang nga ruday. Apay, anyat aramidin nyo dito'y aya. Napan ko lang pastor tinwang may. Kat nakita ka dito'y. Isungay nasitgang ka. Ay, nukas ta nga rod. Lumabas kay laeng, no lumabas kayo. Ha? Di yun pakibiyangan, no anyaman ti imula mi ditoy. Ngamin, awanan bibiyang yon, no maipapan iti greenhouse mi. Saan ko matkit di apakibyangan? Sinaludsod ko laang mat noan niya ti imula yo. Na, anya tar aramidan nyo dito, Tata Fernan? Sa anak nga imay tapno makiapa, Edgar. Ala, inakon, pasensya kayo no nataktak kayo. Chismoso na di alakay. Kaya't na maamuan amin. Ugali ng tikas jay, bakit? Hay! Makapasurot! Oh, kumusta ti sidlings ijay greenhouse lakay? Mabalin samot din naman ako. Napisteta, bakit? Napiste ko na? Wine, Ay, nawaw! Kasano ko manapiste na kita mula? jak nga rod mo. Mayat mo't idikalman gad. Ay, amangan mo't no at dati ng spray. Kasano ko ma? Kat adda talagang mo't dito'y balay. No addaman simrek iti greenhouse ta. Nakita ta ko ma. Sa bagay, adda puntong lakay. Ang mga no dalaang nagkamalyan ta, bakit? Ipadas naman ang tagmula. Bareng agbalin mo't tayo. Anya di nadamag ko nana. Awan kanumot man ang tinagbalin iti imula dalusi kan Edgar. Isumot ti pagsasarita, anda dita waiting siya. Apay nga ta. Ayura siya, jakmut amaw. Tunggal adda imula da kat mapestemat. Awan mat agbalin. Sayang ti mula kan ti banog da. Wen nga rod nana. Kitaan nyo kiti amangan no da kayo manan ti pagpupudutan da. Abay ada kami manay. Amangan no panunutan da abasol yu ti mapaspasamak kadakwada nana. Ay nawaw, awan dakas nga aramidin mi kanila kay kaw nakaw. Uray awan dakis nga aramidan nyo, no talaga ama nagsuspect sa timay sa tao. Pag panunutan da kayo latta iti dakas, nana. Talaga nga uraan niya ti maimula iti dayta adaga. Kat saan nga agbyag. Sayang lang ti banok kan gastos dita. Ay, awan nga rod. Agmamalas mo tanda tao. Amangan mo't no dar aramidon dyan lakay kan bakit. Isong agmamalas ta. Na. Huwanan niya. Imposible mo ta.
Namin anong impadas ta aminulaan day ta adaga. Kat talaga abangkrap mat. San lang anam na minsan anapasamak ti kastakad. Ay, kasaritak tuman day dya bakit lakay. Wan man, at dalakid ti aramidon dagita asantang amaw. Agpudno kayo man kanyak, nana. Ay nawaw, anya ngay ti ipudnukin ka, Edgar. Anya ter aramidon nyo kin Tata Fernan. Na, anyat kayat mo asawain. Oray diyo aklunan. Ammo milatan nga dar aramidon nyo. Isung agmamalas kami kin bakit ko. Awan dakas nga araramidin may. Amok manang ka, tay adda iti panunot mo. No awan dakas nga aramidon nyo. Apay nga dakas day. Uraan niya ti imulam iti day dya adaga kit malugi kami latta. Da kami man nga mina, iti mabasulan yaw. Awan amu may numaipapan iti day tabanag. Oho! Ulbod kayo kit diya. Da kayo ti malas iti biyagmeng. Ay pangaasiyo saan da kami ariribukon iti asawa? Tanabayagan anagul ulimag kami. Impalubos mi lang aruda na mulaan nyo day dya adaga. Inted mi payen kada kayaw. Ita, papasulan da kami pay, no apay maluglugi kayaw, kadagiti imulmulayaw. Aglablabos kayo mutay. Awan madlaw yaw, kadagita nga gasawa. Ni, anya kumangay ti madlaw mi. Saan na ta? Ay nawaw, dakes man nga minan ti adday ti panunot mo, Lucy. Ay, wala. Tagmamalas kami matkinlakay ko. Do sa'yo lakit din day ta, gapu iti kinaagom yung. Anyat ko nam, Janice. Ulitin man. Madusdusa kayon, gapu iti kinaagom yung. Uray awan dakes nga aramidan danan na pipita, kat nagado ti bagbagayo. Imbingayan da kayo lang aruden iti dagayo. Nalakalain ken ka ti agsasao. Taawan ka iti sitwasyon mi iti asawa. Talaga, awanak iti sitwasyon nyo, ta sa anak mo't akas kada kayo nga aga-agaw. O di, winan! Sikan! Ti perfecto! Datagayam ti pagpabasulan dalo si kin Edgar, bakit? Ay, wala kay. Daday ti panunot da, kat adaar-aramidin tay, sungag mamalas da. Ay nawaw, iti kasta ka panunutan dagita nga agastawa. Tunggal at dadakas ang mapasamak kadakwada. Agbirok da iti pabasulan da. Ay, day tangarod ti kakurak mo. Nusyak ti mauma, makaraman at talaga dagita. Ay, madi alakay. Di kagar aramid iti pakabasbasulam. Kasaritak ti gayem ko. Tekatin tayo dagita ang materyales. Sayang mo. Ay, wun nga rod. Sayang ti bambanugyo iti dayta greenhouse. Lugi mo't amin amay mula. Iso nga lang takit di. Ta ilako ta dagita ang materyales bakit? Pagkwartaan takit din. Isumot la alugi. Ay, wala, no, adamay at agumatang. Adda. Sikamot tan ti makaamo amang ilako Iparagin ko latan. Timportante. Kat adag subli ti gastos ta. Ay, wala na. Anya pa'y nga rod. Malas mo't ngamin dagita nga gasawa. Angam, di damot aklunan nga isuda ti malas iti biyag ta. Agin da pa'y laag. Ay, aganos talatan alakay. Sana bale, tadandani damot tin matay. Asino ngayon ti akin kukwa iti dayja adaga, nana? Ay, isudan Saan damot tin amulmulaan? Wun tada kami kanunga raw ti malas iti biyag da. Agmamalas da, tamadusdusa dan, nana. Ay, talaga ajak maawatan ti ugali dagijay nga agasawa. Madlaw mo't ngamin anatang sitda no kastang agsasauda, nana. Ay, wun nga raw balasan ka. Ti kinagam raw ken kinalaing da nga agpabasol ti paglaingan da. Ang di da mo mapanunod dagiti bidog nga aramid da. Launay, anana. Isuda ti aga-agaw. Isuda pa'y tinaturad nga agsao. Hay, di dala agbain mo. Isublita lang ang dayja adaga bakit? Ay, sayang dayjay lakay. Sayang. Ngam dayja samot adaga ti makagapuno apay nga agmamalas ta. Nga ta? Sipod ti nagikwata. Kastoy mo ti mapaspasamak iti biyag ta. Uray itaasaan ta minulaan. Awan latamot.
Saan mo progreso ti biyag ta? Kay, isublita nga rudan. Wala na. Isublim lang tap numalpasan. Ang mga nupod no ti bagbagada ang madusdusa ta iti kinagamrod ta. Ay, sa bagay, ang mga nupatakdiran ta dayja iti balay ka nakarkaro pa iti mapasamak ka data. Day tangarod ti nakabutbut ang bakit. Bayam, kasaritak to nga rod ni bakit pipita. Ibagak nga isublitan ti daga nga intedda. Naimbag man ta insubliyo ti dagadana na pipita ken Tata Fermin. Ay, nauhaw. Kapilitan na, tamalas mo't dayja adagada. Awa mo lang sirsirbina ang mamulmulaan. Amo yung matgayam adagada. Agawin nyo pa'y laang ngamin kadakwada. Ha? Saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa atao. Agawam kit din ti amom asaan mo mat ako kwa. Hay, tapno ibagakin ka, uray piso, awan pa'y naramramanak ijay. Lugi amin tinaimulmula. Malas lang nga rod. Uray ita, tasan may muto na kutkutsin. Narigat nga agprogreso ti biyag mi. Talaga ang narigat nga agprogreso ti biyag no kilo ti wagas mo. Anya? Kanayon tayo alaglagi pen, asaan a bendisyonan ti Diyos dagiti kilo ti aramid na kunakmanen. At daman dagiti agbaligi, ngem sigurado asaan nga agbayag dayta. Dumteng to ti aldaw, amadusa da. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinagagat mo, no dakas matiwagas mo, saan to arumang ay ti panagbiag mo. Ti bendisyon ti Diyos kat maipaay kadagiti tao nga agtrab-trabaho babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.